Notice Dialogue to Ma'am hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasi ki wina ikoni pujari special episode of Notice Dialogue si Ibobi runs down the state government and calls center insincere. Hai ngasi ki topic sini Manipur ki hana ki Chief Minister Sri Ibobi na Manipur ki huju palavi state government sigi mathakta tungan ba akan mo fu mayam ma aikoi ki high grade allegation mayam pi gre at the same time housing level central government asibusu yamna thamoi sengdaba pukchel sengdaba adugumba aikoi party mani haidana yamna akan momong da ninda togre haibu topic asi da ngasi khananabi da aikoi notice dialogue studio da election brief sing taram okchege sing khumdu chege manipur saknai raba socio political commentator pabung posang sonamani ni pabung taram okchege kai khumdu chege. Thank you very much for joining us pabung ani subada taram okchege ekoi mamaji Srimati Kananbala Devi, Media Panelist, Manipur Pradesh Congress Committee. I am Taram Nokshiri Kai Khunbuchiri. Thank you very much. Aduga ekoi BJP yoina ngasi sauri abiri bazi Hiyangthang ZP abiri bi ekoi iche Sarangthem shilasana ni iche silabu Taram Nokshiri Kai Khunbuchiri. Thank you very much for joining us. Ahamada hoki ba Manipur Chief Minister Sri 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚 Chief Minister have Sri 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚 Handa Congress Party gi oina Congress babanda pangthokpa thormada haiba thormje Congress Party da nauna changlakhiba miyoi mapan haiba tare masig manungda hanagi Minister Sri 𝗗𝗥𝗧𝗛𝗚 yauri aduga hanagi aikogi Singjamai Assembly Constituency da NPP gi ticket election thengnagiba aikogi Roman haidana another politician amas NPP tigi yauri NPP gi amuru ba miyoi aniji ga loina working president hoji 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗢𝗚𝗏 sina hanagi minister sina oibani mokoi anisi congress ta sangakpa mokoi gi iroina na topa miyoi mapana amas sangpa gi thorumjida manipur gi hanagi chief minister Sri 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗛𝗚 bina mahaki pigi ba mahaki warol da habatare mahaki speech ta thamki base mapuina housing paliva central government gi BJP lengak ase Manipur le issue asi hokiba tha kaya asida habatare chai eme hela afawdu loition ngamdabaje makoi matam sangna issue si chathanabagi damakta makoi gi oiba tonga ba agenda leibra haiba chowang ma hangki masigi yoina makoina issue si resolve to no bkhona bada thamoi sengde haiba wafam si so pangi masigi yoina hojik leiba Manipur gi government asi puppet government amani center na lepu de hire ga lepa phamu hire ga phamba adumba lengak amani haidana so wafam se thamgi masigi mathakta ikogi Hojuk Manipur government junction liba war on drugs haiba masiki khongjang ase masida so thamoi sengde haiba wafam mayam thamgi haiba wafam mayam se makha tarakpa discussion da pudun laksage aham se dei aikoi Bharatiya Janata Party gi maike de gi ngasi saruk ya bidi basi aikoi iche silani isa silada hana laksage iche aikoi Sri Ibobi na thamgi wafam si kamai yingbi che Seniors Heidi Hana Mamang the Palamaba, Sahitanga, Sahitanga Palamaba, Lebaki, Ningto Mani Haitareko, Adugumbo Haise, saying the lady issue today, hanging the Hamaday Tamzage, Madame Dika Hakalda, 15 years, Mukoina Palambamatam, the Tom the Batok Mamaqua, Hazik, Adumam Manipur, Yampana Sukanga Wapamni, Adugadum, Togdana Laiko, Hazik. Toy balance the Shang na Harbakalda, a quiggy Hana Maru Tarambanana Lawiko, Hana Muina Sara Taramabanisis, Soydana, Heidi Atopa, Partimna Palakas, Soydana Tau Dogle of an Adubu, Bal Hozik Lady, BJP Sarkarna Panva, Slade Taude. Tauzi, as again hazening body, quiggy Congressna Haidareko. Okay, Lady Ba Sarkarsina, Buxel Sengde, Duga Center na Yang, but the Buxel Sengdi and Hibane. Buxel Sengdi, Hine Lobade, Madame Dika Hakalda, Hauzik Center Dagi, Amichala Ami, Land Manu the Haitar economy, Tuni Marini Lerami, Adukalda Hauzik, Tauraiba, Aquagi. Manipur Guano, Pura Ibasi, ILP, Mamang the Sanaram, the Hozik Sanarani, Adagi, border fencing Tora ini, Dugasuma, ma'am, a quiggy oiba, protection was a Haitareko, a quiggy
oijana akhoi gi lebak sigi oina protection to manipur gi oina protection to ya ba thabak myam tawri masida central government na tawrakte habadu madi ai haining de aduga myam so na khangnar poni aduga akhoi gi wari basda akhoi gi pukchel seng de habasi iseng seng na akhoi gi moina seng da badu haidi sengam da badu ne na logjai ko seng na thabak tawbiram magadi yam makhong da gi hongna yam clear oina thabak se tawram taragadi ngasi thoi ba thogdok sing si amata thoktana leram da basu ꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯟꯖꯗꯕ ꯍꯧꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯜꯂꯨꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯔꯝꯒꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯌꯣꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯄ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯛꯄꯒꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯒ ꯍꯨꯟꯅꯗꯅꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯕꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯖꯁ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯒꯤꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ AR ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯍꯜꯂꯤ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕꯁꯨ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLAꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 1970ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯗ MLAꯁꯦ 4-5 ꯈꯛ ꯀꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯈꯨꯜ ꯇꯛꯊꯣꯛꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ 10 yearsꯇ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯁꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯕꯤꯗꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay. Hojik ikoi BJP ki makai dagi ikoi ise lana thamgribo wafam singse ai Congress party ki ikoi mama Kananbala laksage mada laksening baje mapuina ikoi gi Sri Ibobi na thamgribo wafam si ikoi BJP ki makai dagi masi phajana react torokre masi hojik matang chade thambam thokte haiba wafam ma thambiri loina Congress ki sei 15 gi wafam ma masi da soiram ma yam duna ngasi sikumba tong chada ba yam si thengnana bagi maram oibani haiba amasu Congress na kari torongge haiba wafam ma hangi masi mathakta ikoi hojik leiba state government amsu central government na thamoi sengde habase masi yaningde yam thamoi sengde thabuk tawbi habigi wafam ni ahamada masi react tobiyo akoi gi CLP gi leader na haibiriba akoi gi wafam se akoi gi CLP gi natraga Congress party gi khakta nati manipur gi praja pumna magna hojik se hangdana leiriba adugumba wahang neba maramdi karigino hairkanda ngasai gi lan se akoi conflict se hai tare 3rd May dagi hojik phawda tha 18 cross tawre
asok sangna chathahaliba se akhoi central government sina tawbige hairagadi akhoi state government da kitang yang changbiraga aduga akhoi bu lumna lawbiragadi irai laina tawramba yaba thabak neba adubu asok sangdana matam sangdana chathahanba sina maram oirakanda akhoi na chingna rai se hauji article 355 se akhoi gi lamdam sing da si chatna handre haira lawba yarabneba maram di karigin hai kanda state power amata sinadaba akhoi gi state ki akhoi gi chief minister da samna haira kanda akhoi gi lan si haugalakpa matamda ngasai gi 3rd May sida haure adagi 4th May sida kamaina mung tawre akhoi gi honorable akhoi gi home minister Amit Shah na kamain tawre akhoi gi chief minister dagi magi loinamak phamsing hai tare mana paigadaba sing lokthokpi khre khudamoina haira kanda akhoi gi saisida tawrise chief secretary lokthokre DGP gi power se yauhandre aduga security advisor su yauhandre ba tasingna state ki akhoi gi double engine ni hairiba adugumba government sina akhoi gi state sida pungning thajik changbiram lagadi akhoi gi state sibu nungsibiram lagadi aduna neba center na sincerely work tawdre na akhoi na haijari se atai gi nate sidi akhoi gi party dana akhoi gi kaino ne haidana hunbagi lengak sida wafam nate ba praja khudimang na hangi ne ba masigi question je karina sok yamna akhoi na khut thok ba yadadana loibu loisalan ge hairabadi tha phadana loisan ba yaba thabak sida mi kaya no hojik sigri se yengo mi chani kungi mathakta sigre kaya ma mangre asok apan kaya ma tawduna hojik se lairabani adugi mathakta 60,000 hena displace oidana mayum makai laitadana hoji relief camp da laireba makoina khanam gadaba awaba adagi di mayam singsina thengnariba khudong chadaba samna hairakan masina maram oirakanda government gi employee sing di kharabu phai tha gi magi soidana magi salary do khara dor su phangnamnina aduga business macha tawjariba achauba oiraga su totally fail oirabane ba economically su asok kuina aduga akhoi gi bharat ki lusing biriba prime minister Narendra Modi na ngasi phawbada manipur da visit tawbiraktaba amukta phawba lakpiraba hanna lakpiu aina hairaba tawbiu aina hanna yam hairaga su hojik man ki baat ga de kayarak na sandokrabani masida manipur gi maramda single word ama phawba pandeba masu manipur sibai kudam ni haiga dori brasini karigumba state sina state government da akhoi center na yang kitang changbira magadi akhoi chief minister da akhoi magi power sing se sinabiram lagadi kharasu haina laina problem se akhoi solve tawba ngamanggadabane ba adubu amukta phawba bit tawbira khidraba adugumba akhoi center gi leader sing maruoina prime minister amasung home minister la ami numinini humni lairame amu 15 days lairaga lakani hairami ado amu hanna lakhidre sila taramba makhangi adugumba kaino no akhoi gi mawong no akhoi gi manipur sida yengbiriba mi yengse haitare aduga akhoi gi pikraba state sida magi india gi masa oijariba adugumba state sida akhoi gi thoiba irang macha sidi loisan bangamdre aduga prime minister masamakti Israel ga Palestine ga country masel khatna bagi Russia ga Ukraine ga gidi ma chatli ba lan khamba lan to o haidana masina kari karam bano si akhoi da yamna mi yeng sangbi da yam nuksi na tawbiri haiga dori brasini da akhoi CLP na hangi ba wahang se masi tasing na chumba baneba madada da akhoi gi chief minister na kari gumba makhal gi mangonda haidi aigi prajana yadre na khong thinbi usini da koina haijarina aigi prajana yadre aigi praja duki mati ware ai khoi bu khitang mi eng jangbi raga sigumba phibam se thak se yawra ibase sidagi na thaina ba so kuina sangthana wahali base khajik tang di phanana ba simbi ro haidana haibagi potu ngamdri karigino sine akoina hanjani se aduga CLP gi matamdadi matamdi su thokiyeba laingak pairabadi laingak tugi magi matam du dai du da adum thongdo kharadi adum thokani mase karigi noida mi se amata loina ma akhoi la kunthra laiba mi se amana loina control tawba ngam bahawna di adubu matam dugi matam chana solve tawki ba problem mayam se samna haira kanda matam amada akhoi CLP leader na ma chief minister oiringai matam du dai du da akhoi lal hawlu group amagi
mi sing senapati phau changate haibada khoina changan ki deba CLP leader na matam da center dagi home minister na haira bani changhalu ma matam da visit tawhalu haiba haiba sida sir aigi prajana yade aduna aigi prajana sarna haiba indi haiba gi damakta ngapi gani aduna sidadi ai changhan badi ngamaroi haidana aduna achau wa thokam oikeba haina matam du dai da ma district amada mu chattaba yadadana tawre matam du chatpa yaroi lakanu haina ma adun changshalla kanda same thing matam du da su akhoi 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗢𝗚 da su dum irang tawwe matam du da irang tawraga su matam gi matung ina haidi yana short period ta mana adum punamak to namthadana irang du namtha hangraga tesan hankheba aduga asok sangna akhoi gi manipur gi paja asi ana kaya nangaba mayum makai kaya mai thadokraba adagi di ai gi isagi iram dam si dabu isana chachaba ngamdraba se ji loiram neba manipur si da toisi 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗢𝗚 da koi free oina chatpa ngamibra 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗢𝗚 da segi torbung dagi henjan bangamdre adagi di somda dimapur line da ka kaino kangpok pirom da chatpa ngamdre akoi sekmai dagi lansan bangamdre adagi somna more da chatpa yadre sibu karamba makhan gi laingak no sinida masi tawhalli se kanana noina koi chingna da bangamaktreba adu ayadi India government gi makha da leiriba India government gi manungda challiba akhoi gi India gi manung challiba akhoi gi state manipur se sisu ngasai gi man pung do changna me amaga khanaba yadi kai guma problem ama lairabdi solve tawna ba ma solution ama puthokpi ba kai doge ba okay sine ba koi ai do mama ai pawung do laktring da pawung fair chance am da ip ja hoge tare ikoi gi ngasai thamgre bo wafam sing da react tawna ba gi both BJP am di congress ani da just minute ani dangi pawung pawung ge aba lojaraga ai mama gi hojiki congress party in thamgre bo wafam je BJP gi yeng da gi kari react to bining hojik ikoi ngasai BJP gi maike di hangre bo hang mayam da gi pakhum phangena lobi ber kari hebni masi years logde maramdi bakum phangena logbe adde maramdi kaigeno hakalda hana soiram makalda kona dangchai jaw haibane hana haidi foundation layamda ba pot amakha hojik foundation leina ba tawrakpane na ina mayam da thamjage maramdi hojik habigri je haidi hojik leiba lan se khutak ta loisan ba yai haibane ba masi kaigeno hakalda masi aikhogi manipur se khundamina ruraba umnamak aikoi amatane leiminarurabadeba mama amatagi masane leiminaruribabu khanare haragalda nawonda na sai pijagadabani aingonda mithai pijagadabne se yagadra masi yaroi kaigino haida hawrakpadagi hawna moina soibirambaduna hojik soirakpane adubu hojik lanji mayamna loisande habase thubada loisanaba sonari hai aduga clear cut amakhakti kanana karido aduga leibak sibu nungsrisina kanano leibak pu nungsrisina kanano haibasi sungsoi soidana mayamna su public na su soidana khanga kani to ai yam sangna saroi 10 years da akhoi ga hojik paliba honorable CM kayam yamna nungsirake se mayam sina aigi isana letaga hauraiba mi hauron sigi angang sing sina haitare ko kayam yamna mabu nungsirei akhoi gi damuda kayam yamna khanbirake haibase matam amuda 10 years soidana khanga kani matam da soidana hojik phatte sindo ma pham sindragadi akhoi kaigumamda tawroi kan haise sungsoi soidana sangna tharoi 10 years ta kadai phau mana tawbirambage khoi je hingauri ni natraga lepini habase soidana kan aduni pamise adumaina tawdana mamangi palamiba 15 years ta palamiba misak simana adugumba se aigi karigumba sarama khakti thamamge aigi mingsat urolom di khinbiramge hai taragadi masi soidana tawbirambage ngasi thoi budget thoamoi aduna masida I taning okay aduga icheda wahang mana ngasai koi prime minister modi na manipur da angphu la piram de adagi prime minister na manipur gi wafum da phungdo om de man ki bat ta karimti yaw de hairi ba wafum do adudi kari ek to bining adudi line gani mathamaram di prime minister wangangi ko kainogi 2023 gi August da parliament da wa phajana ngangi manipur gi matang da 20 minutes hena wangangi aduga August ki date 15 da lal kila da azauba August 15 August da manipur gi wena am chauna wangangi ma haidi mayam atopa state amta pandana manipur khaki wena wangangi July gi 2024 gi July 24 gi July da ma wangangi prime minister manipur gi wena masi mayam na haidi ngangde tawde habase akhoi gi hawjik media gi jukni media di loi khangna wafam ni loini yawbani masi mai thamjani okay ai congress ta mung laksake mama da laksaning masi mama BJP na hoje hairi basi last
haugiba chahi tara manga da toramba asoiba aranba mayam duna ngasi BJP na madugi China do phangobuni awaba mayam do thengobuni habise hanjin hanjin BJP ki maki ri hairi nakalam da prime minister na manipur matang da ofum phongdu khiba lei habiso hairi kari habini ma masi kaino ni miras akhoi gi chahi tara manga palambada kainda tornde hana soiram badagi ni se kamai hai ka dori no ba hana soiram me hana tauram dre haidana ngasagi poto akhoi so dum tawre moina hana tauram badai ne aduna sai da nokna ba kaino yawram ne angang sing hairam ne nong se matam jada na mamang da li nang hok ta gibdo masi su mamang gi laingak na soiram badai oina jala haina phagi taram ne ba nuon da tai na gano mamang gi laingak na soiram ba poto aina kamai chum thok kadage adu khallaga di aphaba laingak haidoi ne ba moina soiram man ne aduna hena soihella si hairaga driver aduga ngasi gi akhoi gi manipur gi mai oiriba hauji building mayam ama haira kan assembly hairo ko city convention hairo MFDC hairo si congress ki matam da haidi hek lak pada kana gumba akhoi gi tourist ama lak pa matam da mai si congress ki matam da loi sangal abangak ta ne ba adu akhoi na haijen ningi ji guts laina thabak tawbiu sinida la phamu phamba lepu lepa haidi ngasagi yong ko akhoi matam du daidara madu akhoi na khanjaba da 6 June 2023 da male han ko adai da CM si matam du Delhi da lai Delhi da gi man hai ba se direct tawra kan da ma jiri bam chatkani na hai bane aduga man thol ko jiri bam yogdre kari gi noi kan da da gi chatlu ra no na hai ba gi poto da gi chatlu ra no na hai ra ga ine ta chatloi da bra da gi chatlu hai ra ga ne ta chatka da bra ada gi di ikui da bi da amu ko akhoi kautruk ta nupi mauna ma lai khida bado adu ge hatak tu da ma chat kani hai na chat pa hore mantri pukhi de halakre ba kado ba halai no mantri pukhi de ge adagi home minister na hai re nang chat lu ra no na ma si taw pham thok te ba adu na ne ba ko na beauty kendra ji ge thai na gi history ga sia mun na ta bam to e ba kamai taw ge da matam tu da hai ba Mr Greenwood to pha ra ga pusal la tan taw matam do ko te drama de ga yaw bone mai tram bir gi yaw ri do kari no hai kan de da ai bu sumai taw na pha dok ta ba prisoner oil ba amabu mamang nang praja da sinaba ya ba nang taram mi no na tawba kan dai da no ya to ma kashu khangda ba third class people ni low khangda ba ai da ngang e ba matam da British ki officers ina adai da thangal general na hai ba ai low khangba yam na khangba mi ni adubu ai gi praja na yadre sahe paina dumai season to ki ba sina to ki samma na to et to bi usini da ko hai na okay mama thank you very much ai mathang ji pamung da lak se pamung da lak se dring mamang da ai ko ngasai visual ji prepare to ga thamjabani hanagi XCM Ibobi na thamki ba wafam ji aduga masigi visual se makha ta ba discussion sigi da muta mayam punum eng taminasi Chindana war on drug haiba thabak oina won thorakpadana loina manung ta kanna loina free da thaduna ba targadi masidi akhoi state agency leiriba mayam puna maksing che aidi thajen ngai oide aduna sigi leiriba manipur ki chahi tha trai pan hela ba masigi solution che government of India is not sincere enough adu leiriba state government sisu puppet government adagi ne phamu lepu haiba tauba government lana aidi khale adu ngarang na hanne ai khabar da ma ubni ko masibu sumba jala sumda jala ai khalle akhoi gi sigi thokriba manipur gi ethnic problem se masina maram moidna relief package gi ni hai pro traum doina habra kaino government of India ra kaino thadore hai masigi ngasi ngarang khabar da kaino manipur news ra kaino karo trai panduna language gi ni hujikisina sigi crisis se siga mari laina ba no language gi nati relief package gi ne ba thador pase governor na sanction pire aduga commissioner home joint account ama aduga joint secretary home moi ani gi joint account moi ani na operate tawgo ba SBI secretary ki account da thamme masigo government jibu lairi baja la laitra baja la karo traum doi sanction tawgi bu governor na tawre adu su commissioner home na joint secretary home account da thamani masi chumamagadi lairiba state government je ai chumamagadi haibe wani ko state government si laitra bajala any sanction any amount sanction je pau ekoi gi hojik thammi ba hanagi XCM na thamgi ba wafam aduga nakalor mam da hojik BJP ke maikir gi thammi ba wafam da hojik manipur gi lairiba chief minister sin khona jariba mayam se war on drugs amasung illegal immigrants mayam se thengna ba khona ba da manipur da lairiba demographic imbalance si thoda ba khona ba da mahak na thodang ro gi dong ta haibe thodok mayam si thokpani aduga yam thamoi singna
होनजबनी मनपुर चीफ मिनिस्टर ना होनरिबजी ngasi chahi tara gi matungda lakadauba matumdugi anova generation na susoi sudana gyan tarakani hojik leiba myam nasu chahi tara gi madungdagi de matungda manipur chief minister na kadai fau laibak sin nusi ge habase understand torakani haidana ekoi bjp mai khidagi thambiri kare habini miras ahamadu thachiri aigi ichanani congress I amadi bjp gi giti spokesman lakpiriba amadu malim tabir purmuse in koknonjeri mase chobi amana opposition my role the government ge mamai mi panghanba government gi ashobe purmuta puthok padu the opposition has to play a very important and pivotal role tawdu jate yes akoina hairi purmus dakan ani wakta loina counter or amana presentations or tarko purmase both are equally important mase logudamne present government or any government opposition amana while charges but yes, but it should be refuted and should be clarified in a very proper way. Adu handak shumji ngado Ibobi chaitra mga palamanina mas sum kuirak pa chahi tari nipan se second innings se BJP na pai gre mas handak te khar khon se khar haigale khar naha oi khale mas ai di chaitra ni thundor ai mak wai yam lu nai khangjari ai ate top state te le chahi khudungi amuk koi gi kano gi da koi gi uneta bujada mafam da notice council gi ita tatna uneje and sometime in my personal capacity thaw cham taru se laga social service uneje anyway masi thoibal loni chumang ta mamang de su jam lalan basu jam yawi mamang da palam lenga punamaksu thawa sa ge daba se drug on drugs gi matam de tokisi poppy plantations is to kishi deforestation to khlakpa se mas angak pan amount sa torok pani chin kuki jo mapandi lakpa punamak ase makoibu pata targa lehenba punamo se mamangi da parli government so many governments sankising kangde ama kangde da kai kari yang maso saija kangde Ibobi kangde madi kana leramba punamo lole pamakoi sule maran lole mase queen mamangi di shugba thodok ase angak pale thokne se mone khallu daba. That was a totally failure of the governments, previous government and present government so kharthengre masu. Anyway, government ite government ni mayam mi lakunthra nga libida lakunthra mari or khare hinanga paluna tabangam be sakti libitai. The opposition should play a very important role. Akoi manipur di thina ngangna ba khona ba bevhar jaw do ko kya taunati. Parliament da ora jasabha tu hui hudong dong taru wangang sang taru kuliche sang sagai daga Mamata Banerjee ne file ka langjal speaker da losebe which is absolutely unbecoming and tawe de thaba mande adiran jan khoi ka sne LOP leader on leader manga pung ani hum ngang su loi da nai da ba phamoi se pham da bugum tauba adi amana mu charges wild charges amana mu masi BJP na pali BJP te kande attack to hai banati BJP or ate party na leading on so Congress to attack to ad asuma culture se akoi mainland India da thok pas akoi Manipur da akoi thon ning de akoi ishana shoigre bas akoi tumin na ai akoi matam ni to ge kra shoigre hai bas we should admit it souls the other side of the coin present government kan honibiri ai khangi Mr. Biri nei mari sunati no mutang tinaro ko cha kam thobugi the question does not arise kari darkar lady he is a big man he is a government gimakoglo 35 kin opposition gi sama government ni muslim gi sama government ni hindu gi sama government ni christian gi sama government ni chin ku ki jo they are terrorists masipol mo thengner po taru se san ahi bana chebun chai haibido mase mama de khatang jinghan birama ba khatang masi thokpo jai ni mase khangda banate 2003 da or 2002 the leramba Manipur Ferjol adigi khoi Kangpokpi adigi Churachandpur adigi More rum the leriba teno pallom na kharachangjan leriba sige drone na low photo mayam se ubada jum manga tara khatun leramba khoi kano da umang mayam marak leramba sing nga si 90% se loin mon katat kharaga makhoni jum loin sa jandan angak pone ai madu mona prime minister the people government the people they show some through the hapet jang ho pani prime minister hai na tai ye to bahut gambhir samasya
मसीद अंगक पुनिन से तौरम सिदी हाइदन गवर्नमेंट मणिपुर न थागी है लमा खांग खरा आई शॉर्ट्स में होबनी अदु होम मिनिस्टर सु उद कीरे कइन तौरिसबु नांगल कोन ताबगा रॉन्ग नैरेटिव फेक नैरेटिव हायो पुनमक से सिदी यम यम सिदी शोयद मोदे कॉपी लई गवर्नमेंट इंडिया कॉपी लई गवर्नमेंट मणिपुर दे लई है न ताई कराई लई न दु खंगद्रे अखोनी चंग थीरुद्रबनेना बट सिचुएशन इज वेरी ग्रिम उजाइबे हाई अप टू सम एक्सटेंट आई एग्री 355 article lakpatanjada either to play the role of by the governor 352 356 article labadi that is a peer that is to be played by the governor and advisor and chief secretary ahum gatan leidoriba hojek the 355 article se sona jo karamu jeng karamu sona mu jeng adigi security advisor amaso ambassador oina mu law and order ki unified command mako ko na muthajale jungle da kai ani leibase aya matam da confrontation tawrei amane paige tabni ado mukse close am se paksal min 35 article 355 article da masine addition or batai 355 article se kari hai the head of the government chief minister of Manipur can also summon a meeting where the security advisor is and other all the uniform army paramilitary force CFP punamak loin madi meeting the yawgadami haide madu the governor na mana security advisor na pi the order chakadorira 355 article matunginna the honorable CM na hairi si order samu chakadorira very conflicting and very confusion masi yamna nuaite mayek sheng na chief minister lei di haraga mapo makut punna thambagum tawbi se mase koi tamoti na mangjabani ad government of India ki haji paliba BJP head na kari interest lady karmai to na mapu thambiri masidi makhoi ne khangi akhoi na pambadi akhoi na hangna to se government of India da nakhoi kari khangi Manipur bo ashok je mahana da khonda na tawriba lamhenbag illegal immigrants pun maksin lakta da mi lak manga makhai taruk ton sujalle 2002-3 की द्वाइदा मधी के census तो only मधी मतम द couple of thousand लेरम्बा 2011 द मकोई से लाख अनी मखाई शुरकपा नसी 2024 द almost 6 lakhs ने this चिन कुकी जो this illegal immigrants कराई दिगी लाख पनो मिस्टर बीरेन सिंह को इन डिफेंस तो बनते माना पान में चाहिए तेरे पान कते गायरी मधी ममांग द पालम में कनाना पाली कांग्रेस ना पालमी मखोइसे करी तरुमी मखोइसे हन्ना येंगदे अदी ममांग अति अतोपन से एमपीपी टुमपी मयाम से पालमी मखोइसे थवा करेम से सागीदे अदु एनीवे होग्रे कोई कांग्रेस की आई चन्नन हाइबदा ममांग द शोई मयाम दो मधु हजिकी गवर्नमेंट न मधु पुथोक पिरनो चुमधोक पिउ हाइबा अदु इदी मखोइसे जानिंगी दो अदु ममांग द सी तरुमी सी शोरमी सिद्रतम सीव खोपद तोक पिरो अदु गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट opposition issue government ruling issue government sagai punung usu government chin kuki jo gi group terrorist laiba singsi karam mong da makoi sebu deportation toguni karamain tawna tandhokne 10 MLAs from the present government makoi fraudulently they're doing their salary they're culprit अकोई ये member of legislative assembly द लेना तोलप लौना खुदों चावल लौना अति स्टेट द फम अंगसे थातरा मंगा थातरा फम न मकोई न तोलप चावल लेरग मकोई न केसो केने अंडरग्राउंड पुनमक त लोइन मणिपुर द इलेक्टेड ओइखग मकोई न चल मकोई सरेंडर तौरे we are under the chin cookie jo terrorists kene keso ke shu mayam liverpool musiga koi fundamental rights as an MLA ko surrender toron na koi ngang mate yarege haida show to na pigro what kind of a law prevailing in Manipur present government ai hangachage kari na tawri base what kind of a law is prevailing in Manipur masida ko nwaite do you have not courage to expel them aima no matter tabak akuni kadabada akoi the explanation hangi why you didn't attend office the yesterday kari you know how we have to give a very plausible explanation matik chan sari som khudong chat na tobuni sinish koni haidna ngasi chahi amaga tha mari sujalak pasiga makoine manipur ta laibata natana mai chusali punam to this 10 MLAs including 2 ministers atai top state ta lairaga makoine mai chusalaga manipur the elected on chakhraga manipur the duty tawdura tha khudgi lupa lakh mari manga tolop moi lahol besa member of legislative assembly honorable speaker I don't know what is your decision
what you want the Manipur government, Manipur people to do, government of Manipur, what you wanted them to do. Me other lady koi mai chusali pulabak se mukhi tara jauri bani. Ado the Manipur natter the moi Manipur la ko pharo dna doidia. Akhoi inland permit hari. Inland permit who are those? Manipur to leitaba mapandi Indian citizen ama leibadiba inland permit lower lakani. Foreigners entry is totally irregular. They be arrested, they be a quick foreigner gi a quick wrong entry the lak papun mutu mohi mutoale. Akhoi miti they have become akhoi some naraga Ramayan da Rabon olibase moi mi taraduni MLS. Aduna opposition ki tarafte shabam thoi chummi kholi. Okay. Chummi amadi yaningi. Okay. Ibobi Parliament, maybe sometime 1992 problem, money. And I said, I am a very prominent leader in Malak. Makang Popi the Lake Hivenati, Mam Manipur the Lake Hiveni. Madi Tamaktamana jump precaution Togi, Madi Matum, the Deputy Prime Minister or Elke Baniga conversation say Yam Tina Tonaki, Kordi Matum, the PO, the Matam lady, Levatanjata, a Madoki, note block the lady, meeting them, meeting them Satoki. Magi Matam, no, sir. Prajamam ne yadabani man lakpa yade hai na mauga kohima ga Nagaland border ga tono ga thong do ma chang pi hi de mi khar shigi lebak thin sham tol dasu numa lakpa jai helicopter no je thingu haigum togdana angak palan jaw mo thoki he could manage to block. Okay babu. Hai but there is a will, there is a way. Okay babu. Hai wo hai masale the present government tamba jai jaibo pi te dong much senior ni kara mitsu ushan view karsu nakondo kara GL sekar tumin tabiu mana saudna hairabado pelak tadna achum makradi haibani present government atu jabam toi. Okay. Now you should play the important role. Tobigo public are with you. Haibisan to ai hanga chagi. Okay babu, thank you very much. Ai matang se ai koi BJP dong lak sake mai che sela da lak saning bo point si mapungoi na hojur jiki Manipuri Chief Minister Sri Enviren ki makada leiriba lengak asina haiba issue si resolve to no bo na de haiba gi Congress ki yam chawba charge ma khak leiri masigi charge de kama kar mai mi yeng thabi kare happening ya miras hot nei hon public na sukhangi ko nan haidi ngasai kautup ta satluraga nupim legi dabadu halai hai adu hoi media da mayamna haidi tawdraga su dum tawina sandokpa haidi eze de yengjiliba leader amani na ko position adagi leiriba sum yengjaliba rena tawdaba thabak su dum tawe haiba adubu haidi akhoi isana di udi urena lawbe ai ko hauji hauji mamang na tawramdaba ILP sana leiba dagi mitop khadok biometric tawraiba aduga border fencing hana tawba ngamamdaba aduga tawriba mayam si akhoi central government na akhoi Manipur sida yengakte natragana moigi damakta thamoi sengde nungside haiba sidi ai oina masi yaning de na lawe hoi mamang da in haibado sahi tranga panbada madu ubiruranu hojik asumba tawbiro haibane just yai okay mamang da tawmena hajik Manipur government na hajik paliba sarkar sina tawdaba nate mamang da tawmdaba thabak ngakta ne hojik tawri singse adudai da aina hajaning bade henna migi sentiment chokpa migi di cookie singi di sentiment chokpa thabak ni koi honorable CM na tawruri basi paliba lengasel tawrusi plus akhoi gi oina di yamna tungda generation isai sugi da makta di akhoi gi protection ne ba ko sugumba mayam se akhoi gi mamang da gi aina hajaning badi soi de habit sunate soi de habit su yaroi mamang de khasdang precaution tawbiramaga yengamaga khong thangbiramaga di hena Hazaramgani Paramgani plus Nasi Toiba Parasing Wari Basi Waramoi Hazening Ben Hazarina, Mamang the Kazang Heidi Sexinium Kerlona, I some Harabada 2022 the sorry 2012 the Equigi Cookie Singi Mogi population si Sursampurgi Oina Yam the name Adubu 22 the D Mogi population 75 Hangat Creba. Adu kari dagino habisi moini hengalaisi karmain tawno hataki sarkar sidi hauji committee ma semaga akhoi thigat thiri dena ko haidi mamang degi plan se thawatringe mamang degi committee ma semaga committee da akhoi honorable hauji education minister riba sarbasanta aduga Chuchambugi MLA obiram mokhoi si yawa galda committee ba sema galda karmain tawno hengalaino haidena thiri baneba lan se tawdringe gi mamang dani ko sumaina advantage oina mamang gi panwiram sing
ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯡꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯜꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯦꯡꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯇ ꯃꯃꯥꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ILP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ FMRꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ government ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯕꯕꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ free movement regime si ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ border fencing ꯈꯥꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯂꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯨꯔꯛꯂꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯈꯤꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯉꯣꯔꯣꯡ ꯆꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯦꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯗꯣ ꯀꯟꯒꯦꯗꯤ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯩꯁꯦ ꯀꯗꯣꯝꯗꯩ ꯍꯧꯔꯛꯇꯦꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯔꯠ ꯁꯥꯔꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯏꯖꯥꯠꯂ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯗꯩ ꯑꯣꯏꯖꯥꯠꯂ ꯌꯨꯝ ꯂꯣꯟꯅꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯃꯩ ꯈꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯥꯠꯂ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯦꯌꯦ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10ꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ BJPꯒꯤ MLAꯅꯦꯅ including two cabinet ministers ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯧ ꯇꯁꯦꯡꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯃꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯅꯦꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ 10ꯁꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯦ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯐꯥꯎ ꯂꯧ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯊꯅ ꯇꯣꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒꯦꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯤꯔꯣ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯍꯟꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 60,000 people displaced ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕꯅꯦꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁꯥ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 60,000 ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯒꯦꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯤ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯑꯗ 60,000 ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ boundary fencing tawbai matangdasu boundary fencing de hawrani tawrani de hairani aduga kuki taba lamdadi matam khara tawkhibai mai lamdi maru ori badi chansal lakadori be mi singdo fencing lai semakta bu sambal ka je abani sambal khaban duda atai jaga thoina changa oidowa jaga du da khara kande da men oina changa tori ba mafam makoina chingnari ba potu da na kha gi re hai sina karama makal gi no ba masigi poche akoigi MPCC gi president asu akoigi assembly da puthokha ne ba hanna haidi
सी कंक्रीट रोड मैप अमा अखोई पुथोपिरो करिगिदमक्तनो मसे मणिपुर पीस रेस्टोर तौनबगिदमक्ता आइना हन्ना हाइग्रनेबा मसे करिगुम मखलि पाउखुमंता फंगदना दुम तोख्रबनी कंक्रीट मैप अमदि लेफम थोएबा कदा कदा फो करि तौरगी हाइदो अदैदि ngसाइगी सिगुम्बा अखोइगी चटनाबा यादबा थबक मयाम अमा सुम लाकपा हाइतारे अदगिदि करिदा मतिंग लेना करी करम अखनब सिमतंगदी अखोइना सिमा तौरुबदैदि पीसे सुमाइन तौर लाइनिने हाइबगी पुथोनिंगाइ ओइबा करी थबक्ति तौबिख्रगेबा ओके हाई बवांग आई बीजेपी दंग लाक्चगे बीजेपी दा लाक्चनिंग बजे कोइ चे कांग्रेस की माइकेदि थमी वफम जिलोइ ngसाइ ताबिरिनि मसिदा मपुंगैना हौजुजिक लेरिबा मै चाइ बजे लोशन नबिगदमत कै कै स्टेप लोखलगे मसिगी स्टेप सिंग जि लोखत्रिबा कैगिनो हौजुक मणिपुर दा चंगसलइबा सिक्युरिटी फोर्सेस लिसिंग हुम्फु हेना हानगी सेम ना ngangbada su yawo wafam je लिसिंग हुम्फु हेना लेरबा फावबदा इंडिया की मिलिटरी माइट यामना मपांगन कनबा हाइबा तारे मागी लानमी की शक्ति दा मरी सुबा मालेम की ओइना लेरिबा इंडिया ना इराइ लाइन लोशन बे याबा इरान से कई लोशन द्रिनो हाइबा वांग जिंग जिने करे हेबिनी रिस मसी सुमे सिक्युरिटी जंगक पमयाम से हाइदी हौजिक लाइरिबा मणिपुर की जोग्राफिकल सिदी क्रमाइ तोगे हागलदा सिदा सुदु ममांग हिता पले सावर दोनिको हिल एरिया ने आबो ओइरे वैली दा यम यमना लेट्रे को हौजिक हिल एरिया से यमना ममांग द सम समना हारबदा आई सासी हौजिक जिला परिषद ममांग द प्रधानी कंगला तोंबी द को आई पोइलों खक्तंग पीगे कंगला तोंबी द हाना कोई पंचायत एरिया ओरमे पंचायत एरिया ओरम बसे कोई विलेज जगह ओइजरी नत्रा कोई विलेज जगह ओरम ओइजरी बसे ममांग की सरकार ना हिल एरिया ओहेनख्रे पोइन नबो दु दैदनेबा हौजिक लेरिबा सिक्युरिटी क्राइद सिजन बिगे हाइसे तंपाक्ता सिक्युरिटी उरो हेबा सिंगदा अयामना मैक्सिमम सिंगी डिस्ट्रिक्ट लोय ओइग्रबनिना हौजिक लोइनबक राउंड नि को फाउना बयासे मैम सें खंबिरमनि मसि कैगिनो हाकलदा अखोइदा लेरिबा जगह सिंसी बेली जगह ओइद्रबनिना सिंगी हिल एरिया ngak हाना ममांगदा हाइदि मोरे समना हारबदा मोरे जा हाना खोइगी कनो जगह म्यूनिसिपालिटी जगह सिंग जरम अदु हुजिक हिल एरिया जगह सिंगरे अदुसु हाइदि मोइना ऑक्युपाइड तौसनगी बने हेबा सुगुम्बा मयाम सिना सिदैनि सुम ममांगदा सोइबा हारगदि सुम ममांगी पुथोपुरना हाइजे पॉइंट दे दुदे हेक्ता लाएबा हाइदि ममांगदा मोइना पिथोमा बनेना हौजिकति मोइगी कुसी तौनिंगबम ओंगा तौरे बसिदैदा कंट्रोल तौबा हाइसे साइ हाबिरिदो मै हाना सादी इसिंग हैगदबने खंगे इसिंग हैगदबने तौनिंग साइब मैसे इसिंग हैदब नते है हौजिक फोंग साना लेरिबा जे अदुम तमना हेक्ता खनरे चैनरे फुनरे हारगा हेक्ता सलाउना फौदिया रय तमना तमना अदुम शांति पुरैसिने मयाम जुम हाइने ला लोइद्री हाबसे तमना तमना हाना ममांगदा लेरमबदगी सुम तमना तमना हाइदि सरकार की ओइबा हौजिक लेरिबा हाइदोकपा याबा हाइबा वाफम खरासु लैनी यादबा वाफम खरासु सैक्रिफाइस होइना लैनी अदुगुम्बा मयामसी येंगागा सुम तपना सेंटरना कैना तपना नेमदनबा होनबसदा मयामसु अदुम उबिदिसिनी खंगिजिनी अदुगा मरु ओइना फट्रिसे अखोइगी करि हाइनी पॉलिटिकल दे हेक्ता हाइनिंगेबा पॉलिटिकल सिंगसिना मागी येंगदबा कालदा प्रजा सिंग अवाब उबिदबसे दक लाउना कैगुम अमदगी खुदोंग जाबा लौना होनबदा दक लाउना हेक्ता हौगलकबा इरांग सागलकनबा होनबसे सुंबसे यामे बरस निरस यामे अदुनने हाइजनिंग ओके इरांग लोशन बंगमदबसे इरांग हौनबा होनबा अखोइगी पॉलिटिशियन मैम अमा लेरि हैबने बीजेपी की माइकेदिगी थमिबो वफम जे अदुगा अतोपो वफम अमना अखोइगी इरांग सिगे होरकफम हेक कैगुम्बा असोइबा मन नरपु मतमदा ममांगी गवर्नमेंट की असोइबसे अदुमक लई हैबने कांग्रेस पार्टी की ममा कमाई रिएक्ट तोबिनी ममांगी गवर्नमेंट की असोइबा आइना मसिदा ताइनरगा लैगदव नते आइगी मोतदी मरमदी मतमदु दैदुदसु थोकिबा इरांग सिंगदो मतमदुगी लीडर ओइबा सीएलपी की लीडर ना अदुम मतमदुगी याम अथुबा मतमदा शॉर्ट पीरियड ता लोइना मा प्रॉब्लम मयाम से सॉल्व तौखियबा अदु हौजी अखोइना हंगजनिंगी से अतै यम नतेदा थोखि माइ मतमदा थोखरे अदगी ममांगी गवर्नमेंट ना सि तौरमनी तौरमदि हाइबदु पुंतोक तोखरा कांदा अखोइगी मणिपुर की भारत की इतिहास तबु हाइरगेने आइदी अमरोमदा मणिपुर की इतिहास ता अखोइ लैनसेबा आइगी इसागी इयुंगदा इसाना येना खादा थोकबा ngandaba chatpa ngandaba फ्री मूवमेंट आइना यंगो असिदैसिदा चुराचानपुरदा चटपा ngandaba कांगपुक पिरोमदा चटपा ngandaba मोरियोरोमदा चटपा ngandaba हेक चंचलुबदा अखोइगी थौगनिंगदबा थौदोक मयाम थोकना मी मसिंग खंगदना मांगिबा तौरिबा मयामसिबु करंबा सासोन मतमदा करंबा गवर्नमेंट की मतमदा थोखिगेबा
si hanninge ba khoi kari gino haira kanda lanji atum sangthena tawre aduga ngasai gi lamhen tu hen ba yawakpa matamda makoi singduna matik chaba adi matam dugi punishment si tawba yade ya hai khangan bangamdri se kari gino sine adu eragadi ai gi power do ai utilize tawamdragadi ai na state amagi head nena lairaga madu phawamdradi kai dogdori gi hai bai wanida thamjani ba wafam se okay mama hauji kang BJP me gai thamgi bang sai maru wafam ka ai sida hobo mana hauji ikhogi manipur gi hauji lebe chief minister lokhat lakpa state mayam amase loimak ikhogi lebak mayam da khangan bai ya ba amadi ya da ba mayam ama leramgani haibagi wafam ama palli luina manipur gi hauji lebe chief minister sin tawri ba thabuk mayam se gi madugi mahi do ngasi tagi chahi taragi manung matung da lakado ba mirol na haitar na tragana hauji lebe mirol sin chahi taragi matung na soidam khangakani haibagi wafam ama palli Congress Party madu kamai ubi chahi taragi matung da khangakada si akhoi ai wakhanda di kari tawrige ai basi history da sidi lei hora done afabo oigani adi thajadre maramdi handak paliba government sina chief minister na handaki chief minister na handak tawkhalaiba mana paikhalaiba thabak thauram adagi mana karimta power se sijinaba ngamdaba center gi ayaba lauraga center na tawganu haidi tawdaba taw hairaga na tawba ade samna hairaga ni samna legislature ne na mogi kangu de yauriba moi taraduna nattaba government gi against tawraga separate administration tala agabu tumina laithoiba moi matakta action namda longam da sibu kari gi noba adu adi sidi history da du ilaurani karamba matamda karamba lainga ki matamda manipur da sumaina yam sangna hana suna ba thokige aduga akhoi isagi iramdam da isana chatpa yadaba matam se kana karamba akhoi government gi matam da thokige je se okay iche comment react to winning congress ki wafam se puari da kai I hogodage habase ise nga sai habi bada manipur chief minister ngasi tawri baje Suren Biren na tawri ba thamok mayam je ngasi ki chahi taragi matung da de sungsu shu da mayam na mahna kaya muk yamna manipur ki dong ta kathu ame habase khangkani habi bani ado hoji ekoi congress ki maike de puari da kai hogodage habi wahangji kamaina hoji lei riba matam sida matam sigi manipur chief minister amasung matam sigi lengak se puari da kamaina mamida hogodage habani kai habini Houses Urisine, Housey Lancy, Santana Tow Habanate, Aduga Congress Party Lanto Habanate, Chimna Lanto Habanate, Paliveling Axel Lanto Habanate, Taudabu, Tabakasaki de, Hatauru River Tabaxi, war of drug, Aduga Maruena, man pointsy, war of drug, Aduga Kulmazam Satasalak, Tavayaro Hebese, Maruena Sida, men Weda, Masi. Adumak akhoi zu magi da tan hundo hunjin gi wana tan akhoi isamang na zu Congress wagera BJP wagera any party mo wagera khanbam thoe madram di kai gino ai manipur ma jani manipur dai lai doini tawi ba thabak si kana gi da mak tano natragana akhoi gi ni Congress ki ni BJP gi ni hai bana te ba honorable CM na ngasi tawi ba thabak si main point ji sini si ani si khakna atopa tawriba party na BJP na dugo lengak na tawriba thabak mayam se karimda tharagum ji just ani se khak mai pak na success hoina thabak to galda honorable CM ji kari kaidobagi puwari da natragana magi mafam ama sauna khoina hauji Gandhi gaina tawraga dagi akhoi Manipur da bir tikendaz kain toise kaidobai tawroi doino ne abda khandane ngo mayam su dum yengmam thoi maram di kaigina hakal tawriba thabak ani si yamna main point ne ba aigi isa ai na poiba isa si Karamba mo ongda lai hogani main point aduga aigi isasi masama uphana haidi phana yamna paisa paire su phana yamna ina kulaju hel aigi hel duna phadraga di kaino punam are manatro adu oidana ba khaki honaru basida yaning da ba kharana yaning da ba mogi mathakta tawraiba lane ba sidi lanje hoi mayamna lan gi oni yam wana re loina ba haidi economy ta kaida loina phel ware yai bas mamang da covid na mahale haujik amuk si lai tawda wai haijin masi haujik tawri base khajang thenga bane la we ai khoina maram di kegino hakal da theng dara bane ba mase henna akhoi je laksalak ba haujik kugi na khoina atopa jaga da sidagina akhoi kanglatom bi hagat pe adre awang da salagana aduga maning line da salagana akhoi moirang di hen be adre som da salagana kaksing lem gai di hen be adre maram di kegino hilgeria ngap to oigre heba adudagi hen to boda mangoni tawrani habne taw su tawri ne ba ko pasi kegino hakal da khoina hekta dum adumak tarakane mang da maram di kegino hilgeria sidai da moina tawning ma kusi taw bayai tawning ba apam ba moina thabak taw bayai kegino han oida sudum sangaga kai dawraga tawbada dum monya ning da thabak ordi gram taw ngam de power moida lei haijini khoi satliba
gari gi tax ka lawri ji moina ngakta na tro sumaina to kal da moi gi power si hana da gi dum season ra ga la koni na hauji dum season e ba aduna aina haizaning badi akhoi nga sai gi haizani hauji lai ba pali ba lengak si leader chahi tara gi matung da soidana mabu magi oiba mafam ma mayam na masi haiba wafam je sung soidana agi mot di laigane na khali aduga hauji khangam draga su ayambana maximum praja sing gyan tara bani hauji mamang da hana kai haini uchai ba mayam da hauji yadra bani tamna mana tawji sigidamak to were ai khoine lady si just ai isa nung sibai natra khoine hauji cheli ba song iba tawi ba khuthaba khuding mak se isa gi damak da khallaga tawrini aduna maram ora kalda sema tawri ba thabak si masidi mana tawri ba thabak sidi tem tagi natre na si oira mena haiba se praja sing yam tamna gyan loina bak tanare nei okay praja sing tamna gyan tare aduga uchai bada hojik te chatre haiba wafam amak ti palli aduga ngasi dagi chahi tara gi matung de sungsoi sudana hojik lei riba paliba linga si gi luching purel chief minister gi achobu mafam ma puari da lehogani leba ki dum tu kathokraba thogo mayam gi maming adugi marakta mahak chaloi dabgi maram leite maram mahak no lokoliba khomthang sing asi tungi miro ge damatani haidana ekoi hoji BJP gi maiki digi thambiri congress kamai react to bi mabu tapna khangba hore BJP laingak singa tawri ba thabak singje sini sini akhanna na sima haidana hoji ki lan sigi haitare ko hoji ki conflict sigi maramda akhoi prajanta na khangba laitri prajanta na udri aduga masi su pura loishle haiba yaroi adugo si yai natraga yadre natraga BJP government bu khangi natraga khangde sidi handa ki MP election da more than 1 lakh vote inner and outer hen ki baduna sakhi ne ba se prajana ka yam pen rage haido aduga amana yong ko si ge chayak si ga tawram mi se ngo nga si gi cover da thengna jabani aduna akhoi gi kangpok pi tu ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ kangpok pi dai ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨर pa chat pagi akhoi gi lambi sem na bagi project proposal lamsu amuk tawram ne ba si government gi ayaba yawdana tawba yaba na te ba si na karamba mo do tawram ni si prajana dum angakani adagi di akoina sigi akoigi natai chada ba hai tare ko aduga akoina amu kano tawfise mamanga su akoigi manipuri language se classical status akoi phangbang maudri du ne ba kayam yamna akoigi manipur se neglect tawrage kayam yamna akoi bu thawoi drage hai ba do adugi matik chara ba khudam ne ba sina maram oira kanda ne ba prajana pena da be kholau lawe iba asok sangdana akoigi tha tara ni panjang la aba phawda simo that pangam se kari gi noine hainara ise sineba guts laina thabak tawbiyu niyom chunna tawbiyu pukchel sengna tawbiyu ma adum pajadi ororo mayana mona tawriba thabak tugi matungina adum reaction du la adam ni adum yara adoneba mase chungtaw tawdeba aduna neba handaki MP vota praja mayana tambi kreba parado okay ikoi hojik congress ki wang loi ikoi mama Kananbala dagi amka congress ko view points pa mam thamgre pong interaction khare legre congress and BJP ki in between ayam 10 ba haitare intersections pa mama ai pong dong laksani mo si pong thammi bo phom si da yam maroi na ikoi ki hanagi XCM na thamgi bo phom si hojik ki central government si yam insincere oi habani manipur da leiriba laingak si mohoi khare hena sangto hona bo khona bagi tongan be agenda ama leibra haidram hakna home minister yauba aikogi all party delegation gi meeting amada hangi haiba wafam sing pangi madu iroina hojik leiriba irang ji kari gidamakta central government lotion bangam dribano machine lotion bangam dabagi mapung oiba maram se central government na thamoi sengdabani habani pong kamai react obini exactly miras uchumwani ai mamang is carrot persistently ai government of India to ai finger point out to mase mokoi gi sanaba plan ne aina government ne hanga chaduri se parliament government da oppositions ki leader and opposition members na genuineness oiba achum thabak to theidokpa leithokpa taning da tobigano opposition is a very important role ni southern high gi ba khokki ba khara kigi slang word amani yaw kopo to akoi manipur dire koi kya taunadi adu southern high gi bros government should listen it carefully after all moine queen so palamani na moyam gon opposition gi mating lo tu badi manipur government su tabuk to busungam ngmoy hai hana manipur the oppositions ki parties su kar wi ing tap na bulayine ati state ta torma tar badi namit khudin gi procession ga strike adu gi hunger strike tawna khotna polom dum len badi aduna igi appeal to the government
opposition bu take care, listen, hai sunu lobu jabud lobu tamni if need be makoi mateng lor ga even Delhi bo chatpa khotpa mayam tawdna tawriba issue se kuida kuirabani mase ko we should admit it man the receiving end se koi ngaktani chin kuki jodi bharat sarkar gi makoi gi satin gi makha do kupna leina torupa ngaktani hai bes I am in a firm belief adi tamangte any punishment mon pe but I am ready to face that consequences ashima government ge leire opposition party or any other public member khoi samase khanbam thoi chin kuki jo illegal immigrants sing se lamba sing se ngasi ngarang gi natte mase mamang di chehi kunthra ne phu yang hi digi tapna taun ton hengelakpa 1952 that Mr. 𝗓𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 IS first IS officer home secretary then additional chief secretary another secretary chief secretary or mamu sing china any chin kuki jo India the or anywhere lakpa puno the most manipur the schedule tribe pigani ka haine torum mise modi matuna biren sing de leite dana ko who was that by that time makoine piram lone chin kuki jo puno but loina certificates pigani and parliament the putokre by that time it was a president rule lermanina additional kanogi advisor dusu man convinced tawre mai motive pun makse loina khoi gi kokli han mayam pun se hanne se jingudre tawre governor the president gare governor ne khoi gi advisor ne chief secretary home secretary legi do Brahma Vishnu Mahesh ne PR gi matungda mone approve tara parliament tha the government of India tha the government in the parliament the puthwe register puthwe it has become an act kari tawle me mase oppose to this kari gino singda lebi chino mayam pun mak se travel pun mak makhoi se kanam te se moi se khalaude makhoi ge chak saru ka se chin kuki jo na lai bi illegal mayam sugjera mullaga loni chahiye se khoi gi mayam manipur te lai bi mi khangam de mase manipur the parliament chief minister se maximum mete ngitani और रिशन कृषि मा चैतरा रत्रा मा पालमी मदे यंगोस साइज चैतर नि पान पालमी लेबक्तिन मा लेहिद्रे ओ आलेमुद्दीन मा पुंकी कुलम दे एनीवे बिके लान बसे लोने लान मंगतनी अतुबु चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट तबी बताई हाइरिबे पुनमक opposition हाइरिबे से लाइन लोबिगनो हाइरिबे से कोई puppet government हाइबे जपुं काई दिखाई अखोई honorable chief minister द मतिक चान कोई माउ द power पाहन निंगी why in between that the governor and his excellency the governor mai man khanmadi ya the order demand approval man pigidori then who rules the Manipur haiba 355 article say mai ek sing sunate 352 article 356 the pulpun bishal amaga PR so ke dowi akoi uhendoi no hojige matam that there is only one chief minister one leader Mr. Biren Singh man tali karim the tobunga moy man tawri basisu aphabogi thabak tawrubane masu thawna phaba haibi tai natra mai wakan ten gi no wakan ten banatti adugo chin kuki jor sanarama plan mayam punus it is about 5 decades or 6 decades mamang digi 1952 dagi sagi 𝗓𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 toromudi gi ngasi 70 80 years jam cool politics jam policy to machet tamne chasalakpani hani past government na su jamna light oina low khiba karim ta khallu daba Chingda kechalur karita with mai sanagi thobali aina imphal madi sanagi sekbai di ai si handle lore moirang bhaude risang akari moirang koring lermani moirang di handle lore jiri re pura mangal is kana mangal lige Biren Singh mana parman munate mawagi mi sing ma parman gi mi pulu thomjal la la lormani then there was laxity and there was kari hani lack of interest of Manipur the imphal lermani chief minister man to hogre Hojik thoi be puna magat se poppy plantation ka toromi puna maipa see government se thingam da tarabadi another 10 years ke manung the Manipur hai se pura history di pura mud kredamni either good or bad Biren Singh I do not know he may be just like a koi wild kadena koi wild elephant khangde ama khangde mang khang man khar toru se phagadra inde toru mane torun da tarabadi any successor mo lakutadi Manipur puari se dum chin kuki jogi puari on kredamni Aduna tawri pun was both side it is right opposition hire beje thunu ta hollu no is puppet yes I strongly charge the government of India opposition gi taraf te hai ge kari ki tamang why prime minister why he doesn't take any interest to come maka kui kajiranga da lai shasan yengba khopadi yamna kajiranga nakrabdu ga lai man nahar lagum de chali adigi kui kanadika kui Arunachal Pradesh ta bhajan my aeroplane there around 10
10,000 crore piba mai aeroplane ni minute kun ma thoi kita changi do imphal la bu de ma lau ya dris kari gino kari reason no prime minister sahab nang no khoi inthok pani se kari gino na khoi ngaura thamal ga chin ku ki jo no mai na kafal ga suspension of operation da leiba mil sigani ge chahung no mai me am ko to pahil ga tahul ga nangi army adugam leiriba adigi paramilitary leiriba CAPF leiriba pura makta किस लिए भेजे आपने करिए तब तुम कोई करी तो है ना लाइन मोई ड्रामा साना बल लाई ब्रो हाय रोड का आर्मी जनरल करी है कि वो ड्रोन का से कुकी ना तो वो खुद पड़ते मिटे ने शो तो उधरे को कुकी ने शो तो उधरे यारे ने अजूबे आर्मी ने था ले रहा जनरल आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन असम राइफल के डायरेक्टर जनरल PC नायर दैट फेलो मान वाम हाइदब दिगे असम राइफल पुल में तुबिन लेबा हलल लेबा तो होली पुल में से भारत सरकार ई वाज सोली रिस्पांसिबल Yes, Biren happened to be the chief minister of BJP government. Masu karim to ubungam dre Bharat Sarkar nannam tharage thamme. Adrasi polam se both sides the Biren sapu cheibu jabo cheibu opposition party punamak mai makhong parso chingdabiu atuga mana tawri sabute khanda dijibu kana tawrum manu se tawrum da tari chi tara matun manipuri history manipur puari se mutkar da bani opposition charges do not take a very serious way, but take it serious way. Don't take it otherwise. President government, chief minister, among the government. Apawa suggestion ni hai lobiu. Okay. Hai bisam thamji. Okay, Babung, thank you very much. Ngasigi, oi na have tarik when thamji ba dialogue topic. Ibobi runs down the state government and calls center insincere. Mamang the ekoi Congress party de sangpa anova heavyweight politician khergi oiba khanaba program amada hana chief minister Sri Okhumi Ibobi na Manipur gi hoji palibalenga asigi mathakta tongan phung kayam thamgiba amasung central government ase Manipur gi issue resolve to no bu khona bada thamoi sengde haiba maki wafam sing adu fam oraga sigi dialogue topic semjabani amasung asigi dialogue ta saruk yapi ki Manipur sangai raba public personality renowned socio political commentator pasung Sonamani aduga Congress party gi maketi gi Manipur Pradesh Congress committee gi media panelist Mama Srimati Kananbala Devi amasung Bharatiya Janata Party gi maikei dagi Hiyangthang ZP gi ko member very be ko iche Sarangthem shilasana punong po amagana thaga chari kai khun buchari ngasigi dialogue ki akhanaba program asida habitare Manipur lenga ki makok thumulu chumba amasung jil eba Manipur lenga ki mathakta thamai ba maroi ba wafam mayam ama opposition gi maroi ba leaders in thamai ba wafam mayam asigi da Congress amasung BJP ki maikei tongan wafam kaya marom thamjaraga jo ngasi leriba palibalenga amasung ngasigi lenga asigi Loitongbam lenga asigi Loitongbam asigi matangda Manipur gi puari da karamna lehogadage habasi medi ngasigi dialogue usidagi yam phachaba wafam oiri tongan mo chingkhen aba taraga so madugi paukhom dumedi Manipur gi tungda lakadoriba feature amasung Manipur gi miyam na lepkani habasi thamjaraga ngasi dialogue to picture doshin jage amasung ngasigi dialogue che hobudagi loifom yeng tabiki Manipur miyam ba bhan taga chari kai khum uchari am thaga chari